Warangkawatas kasajun amachin kachunchu. Yuyarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Imaynalla allin paqarimuykachun pisqunachus suyarispa kashanku kay wayra simil radio chaskiri presto ñapis chayarimuspa kashan kay programa yuyarispa ñawpaq kawsayninchista. Ahinamanta uyarispa kasunchis kay kutipi taripakunchis pichus kashan sabia mayqanchus parlariwaspa kasunchis imaynamantachus animales kaqkunata uywakunku paykunapis campo patapi. Hinamanta parlarisunchis imaynamantachus kay animalestaqa uywakuq kaq kanku, kay ovejas, cabras, chivos, imaynatataq karqa, no? Imaynatataq qhawarirqanku paykuna kay animales kaqkunata. Ya unay watasmanta parlaspay nuqa ari wawita kaqtiyaqa huch'isita kashaqti kaqkanku cabrasniyku ashka kaqkanku capichitos ashka kaqkanku nuqa huch'iyqa haspa puriq kani cabra qhipanpi ashka kaqkanku 50, 60 kaqkanku cabrasniyku ruwaq karqayku quesotapis ashkhasta ruwaq kayku mamaywan ahina quesota vendemos mamay ashkha ruwasqayku capichitosta uywaq kayku ashkhata ch'awaq kayku lechita hinaspa cabras ashkhamanta kaqkan ovejasniyku kaq ovejasmantapas willmas rutu mamay chaymanta phushkaq awaq lliqlla costal y poncho tukuy ima unayqa karqa namanta puro awasqamanta karqa mana karqachu kunan hinaqa ni awayu nima kunanqa kan masmin manaña kunanqa chay qipa tiempusmanqa wakin wawasqa niña phushkaytapas yachanguchu unay mamay ñuqataqa maqaspalla phushkachiwaq phushkay sinoma puñunkichu imawan puñunki q'alallachu puñunki nispa phushkakuy nispa phushkachiwaq kamatapas awakuy imawan puñunki hawapichu puñumunki ichhuwanchu nispa ahina niwaq mamayqa. Yachanchis hina kay awaykunas kashan saber, no? Mayqinpichus unay watasmanta pacha tatasninchis, abuelosninchis yachakuspa karqanku paykunapis ahinamantataq imaynamanta kan yachakurqanki kay awaykunasmantataq doña Anselma. Ari ahinapuni chan tukuy wiñaychu kankiqa ahina wawita mana huk tiempoqa kanki nuqa ahinallataq wawasniyuq imawan wawasniyki kanqa imawanllantaq hatanki nispa ahinata niwaq karqa na mamayqa yachanayki tiyan phushkaytapas awaytapas uywatapas animaltapas uywaytapas yachallankita imaynatapas uywanata chitatapas uywaki huch'ishtumanta chayta uywakusqaykiqa miranqa wawasniykipapas kanqa ahinata niwaq karqa mamayqa entoncesqa chay hinata unay tiemposqa niwarqa mamayqa kunanqa niña wawas kaqkunaqa ni munankuchu ni phushkatapas haywayku ni atinkuchu p'itirpanku ayma atikunchik atasash nuqa imapas sirven kama imapas sirven willma chay camella presata rantikusunchik ahina costaltapas awananchikpa ahina cosechata ujarinanchikpas saltakun niyku bolsa rantirpakusunchik mami ahina niwaykuna unay tiempos chayraykun mamayqa niwaq karqayku lliqllapi q'ipirikuq karqani wapu karqankichis kunanqa awayllulapi niña waltasqapish wawaqa wiñan kunanqa tumpata hask'idinki chuqarpakuyallankuña na hina q'aytu hina wikch'akuyallankuña unayqa lliqllapi uywasqa karqankichis lliqllapi q'ipirisqa uywarqaykichis wapu kaq karqankichis ahinapuni pero hinamanpuni riparakun pero hinapuni nuqa riparani ñuqapas. Qhawarisqaykiman hina chantapis kay animales kaqkunata unay watas rikunchis, no? Ashka animalesqa uywakuq kaq karqan kunantaq pisiashanchu astawanchu miraykushanchu kay animales kay cuidado de animales nisukman chay imayna kashan qhawarisqaykiman hina kay animales kay ovejitas, chivos kaqkuna uyapakunchu kan qhawarisqaykiman hina. Ari animalesmanta qhawarispa ari unay animales ninchisqa pero mana karqankuchu ni hampisqa ni ima kunanqa mana vacunachiykuchu hina ima nastapas churachiykuchu ma kawsanayankuchu si kay chiraw tiempoqa nipuni ma kawsanayankuchu mana hina vacunachitiyku ima kay imas alimentosmanta churachikuyku chaypacha kawsanku sino ma kawsankuchu chaykunapas kay rikushanki kaysita chaynuqta karqanku unay rishin kayman qhachun hamuy hatiqa kancha junta kaparqanku ovejasni y cabrasni kunan mana
kanku uñitas pero kay tiempo uñanku yasta chirawaman chayanku kantitaman wañurqapanku mana vacunachishtiku maywan kawasanku chaywan mana chaywan wañupunku mana awantankuñachu kunanqa unay hina ari unayqa ni vacunasqa ni ima animales pero chikachachkarqanku ñuñus ningupish chikachik ashka kastaq wich'i junt'asta lechetapish ch'awana kajkarqa kunanqa imata lecheqa vasomanpas manaña junt'ajañachu kunanqa qasi puriyllaña yanqallaña ni vendekunapaq ni ima manaña kanñachu ni wirayapish animaltaqa rantikun napas wirita kajtin rantikunku futi kajtinman munankuchu rantikuyta chariykuna. Qhawarinchis, ¿no? Tukurinchis imaynamantachus unay watasqa sumaq kajkarqanku kay animales kay cabras, chivos, sumaq alimentasqas kajkarqanku, ¿no? Porque karqa kay q'umiris, kay pastos nisunman kunanqa manaña hinachu niña alimentos kajkunapis niña hinachu ujinataq kay cambio climático astawan nisunman, ¿no? Kay cambio climático anchata cambian, ¿no? Kay hallp'itasta, animalitusta, yakuta, y bueno chaywanqa astawan unayqa familias ukhupiqa uywakuq kajkarqanku kajkarqa, ¿no? Entre 30, 50 kuraq kaq, ¿no? Kajkarqanku kay cabritas, chivos kajkuna kunanqa niña, ¿no? Ahinamantapis qhawarinchis, ¿no? Imaynamantachus kunanqa pisyarin chaykunaspis doña Anselma. Hinapuni karqanku ashka kajkanku chayrayku kancha junta karijanku kapunis chikachachiq waqrasniyuq carnerospis punkutapas mallusi yatishkanku waqrasninku hinata trankayuq kanku kunanqa imata iskay watayuq, 15 watayuq cordero hinita phuti ni aycha ruwakusapis iskay 15 kayku ni sasaka upish unayqa waka t'iqita hina nataqa corderostaqa iskay watayuqta shikachaqta nakaq kayku tataypis mamaypis hina nakakuq kayku kunanqa ma imataña chiquitallaña kunanqa wiñay t'ikisita manaña wiñanñachu hinapi machuyarqapunku huch'uysitupi. Ahinamanta parlarispa kashanchis kay p'unchaypi imaynamantachus kay animales kajkunamantapis niña kikinchu, ¿no? Qhawarinchis, ñawirinchis, tukuyma cambian, ¿no? Cambian, como nisharqanchis, ¿no? Niña kikinchu ujinata hinapis afectan, ¿no? Tukuy animales kajkunaman chaypitaq kashanku kay wallpitas kajkuna, ¿no? Chaykunaspis doña Anselma tal vez astawanpis atirisunman parlariyta imaynataq kashanku kay wallpitas unayqa runtutapis paykunaqa sumitaqmanta churakuq kajkarqanku kunantaq ujinata, ¿no? Niña kay wallpitaspis runtitustapis astawan churankuchu, ¿no? Pisillaña imaynamanta qhawarinkichis tukurinkichis kay wallpitasmanta parlarispa imaynamantataq wallpitastapis qhawarispa kashankichis doña Anselma. Hasta wallpaspawan pacha kunanqa unquy kan unquy chayman wallpaspa ahina kajan pero ahina kajaspalla unquy chayman q'alita wañurapunku o sino ma wañurankuchu unqunku ñawistush ningu tapakapun yasta wachakushaspapas ni wachankuchu qasillaña ni wachankuchu unquy wañuchipun niña chanta unayqa ahina wallpas kajkanku pero tapapi junt'ita kaq mankaspi mamayqa natapis runtutapas wayk'urpaq papata hina kunanqa ni hampi hina runtu qasi wallpapas unquy ikhurimun chay unqurman yasta chaymanta asta ma wachanchu riqakapunchis no sé imananpichis. Ahinamanta parlarispa kasharqanchis kay programa kaqpi juntamente con doña Anselma maqinpichus, ¿no? Tukurishanchis kay tema de cuidado de animales hinallamantataq kay alimentaciones kajkuna, cambio climático, niña kikinchu, ¿no? Ñapis qhawarinchis, tukurinchis, que mana kay alimentación unay hinachu, ¿no? Tanto runaspaq y bueno, igual animalespis cambios kan, ¿no? Hallp'apatapi, paykunapis como nisharqanchis, ¿no? Kay wallpitaspis niña unay hinachu runtitustapis churakuspa kanku, ¿no? Entonces chaytapis qhawarina kachun, tukurina kachun entero runa masis piskunachus uyarimuspa kashankichis kay radio Chasqui de Presto nisqata y bueno doña Anselma pachikunchis kanta y bueno atinki napaykuriyta si kashanku maypichus uyarispa familiares kajkuna uyarispacha kasasunku doña Anselma.
Ari, ya no, familiares ni mana saludar esa, uyare ongan kuya uyare yoshan kucha kapas radio taprech paga, are uyare ringui, no kana payas pakas hermano y sodanis que Martín Flores man, alienta de cachón hermano y pa Martín Flores pa, igualmente mamá y pa.